A tim povodom oni će dobiti na Velikoj bini naravno i priznanje. Tokom istorije cigani su redovno dolazili u Dornavu na ivici sela, postavili su svoj kamp, malu šumu, što je dozvolio gospodin iz Dornave koji je žive u baroknom zamku. Odatle su išli od kuće do kuće moleći i prosjačeći poklone. Lokalni ljudi su gledali svoj način života i promenili sliku ciganske zajednice u svoju etnografsku, karnevalsku masku. Cigani Dornava su gosti na međunarodnim karnevalima u Srbiji, Hrvatskoj, Italiji, Mađarskoj, Makedoniji, Crnoj Gori i Austriji. Mladi cigani vas očaravaju etno-ciganskim plesom. Ponosni su na dolazak svog 14. princa karnevala iz Ptuja, Miroslava Slobodnjaka, dornavskog viteza koji je danas sa njima. Cigani su uvijek u pokretu, neumorni i njihov ciganski moto je cigani su dobri ljudi, a takvi ste i vi. Cigani smo dobri ljudi, vi pa tudi. Jesam dobro rekao?
bravo, 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 ko nije probao njihov roštilj, njihove kobasice, ne zna šta je prava stvar.